too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For any other phenomena, Obibia, Aquaba, Ede, Eva, Tuma, GH, so Gano, Hala Jumede, and every association for money about a PSC Kappa, and then so Mede, Eva, Eva, Sumona, Ebusia form, said your mom, Brunya, ye dear, na ye divia, no, and no be and I appear Eddie, a free more abba. Now, Munim so said. Yeah, wada a day in Muni Eddie, just at 31st night at home, and I saw for the Duanano, Eddie, a year woman come share prophecies and your name is a demon, your open way, dear chum, a walk, Sabrano, and a woman shilling in Eddie, a good one of my own self. After fire babesimuno, no ma a belcoso, no ma elcoso, the bay ye, the when she besie, and when she I are a son, and no ma belcoso, papo bonu, yet 31st night. Ena eya asofo no babonten ana says e kohyiamu ewo nyamehia demu ne ekotuntum no adanase ewo mpempenso wo de edu se wahwe from January ababesi December sa abre no na wo muso nya eye akonya no enso ne yedi nkita ho emma ye hunu nyametiri mupo ene nyame adwen a wo ede emma wo man no ye emfie da ye nimu ne afe a ye bababesi mu no enu ntina chese dastron kwa say that is a dudu na no one more sorry from January to December no 31st net day will be a copy mu akọrin safo be sibra wo bia ko je enhira na ko bompa ye kire brade say de be ya afio besimu no wentimi akwa so no kra nyame ahobambom ebetimi ato ne so na ya na no kwasiada na yam papa wo da Glorious Wave International Ministry, Prophet Emmanuel Bedu Kobi, waba abontin with another prophecy, koso ewo man Ghana ye bibi man na ebusuan for nensam wodi to edwan wochemu dia nyoma Ghana ye befem that will be 2021 severe hardship na nyoma chese koso ene de ye betete ni de besise ebetimi LED to a nationwide route achese basabasa ye nyoma bi achese ebetre enko ye bibi memu hanko enye Ghana hanko na nyoma ni bekoso ebeko nationwide achese ebebe pipim ya sa ensunsuanso no ebestate free Ghana de nenso so ebetre na shim said the watch na hardship severe one pa ena ebekoso na eno ebema wono so no watre eye na ahyiemu ne ho nkoniba na nensem a wodi atu edwa no na abusuafo yenim se nyame eda na di ede kire wo mo ebia wo na kade se bia nka muyese mu ma muyese ya because ehwe mampenye bra yeyi ni se wo mo no ndi mampenye ana se wugina ye ndodo na kan yesane ni wo bewu na ho nkoniba ema ebinum babonte be ka se so wo ye fasting so wo yese ya enie owuo no ebefiri ne so na ye nua bema na ye papa ne ye nana Emmanuel Bedu Kobi nensem odi atudwa no sa hardship severe hardship a yebekoma spread akọ nationwide just ebetimi de nyoma basabasa ye na nsem bia chese ye nte ya na se yenya ya de senke be mu ebetimi aba o sim ano enso ano ana se ade a ebetimi ama sa nyoma we nyina ne yenkom no wono wo anu aduro na anu aduro no enya ade se wono odi tudwa ede amagana fo ene ade atu edwa amagana fo echina na mom obemeki no general public just obeboni dewuro ewo wiase afa na nyina 31st December
ewo crossover service no ewo na asoro on no ho ena just wo be kire hardship aye be ko no nyoma ye betimi aya ye Christopher betimi survive na how kese na ebeba no wo mo ensa entimi nka bia na se wo mo entimi enkom na abusuafo wode ne nsem wei atu edwan na Ghana for say ho se wasa ka ho bi menene hunim se enya de se wo baba beka ama Ghana for ehunu how ye betimi aso ye nyoma no de enya wo beka ne sa ye den wo de beto abonten sa se ani bibi ba be course 2021 nyoma be si sa na ye den because why you ready say wo beka say oh ebia say ni ya ebetimi ama nyoma no aye den adane de ne wotimi aba abonten no ba beka say oh 2021 nyoma say na Ghana ye bekom ebetimi atere de akọ ye nation wide ebetimi de nyoma bi atese ye nsem fata na say ye ni pese ebegu na bekoso na so anu aduro nie say ni ya ebetimi aboa masa nyoma ni nyina etotwa na wo a wonya wadwen say wo ba abonten ama Ghana fo aba behunu GM ebetimi aye de aso anu say 31st na 31st night wo bia ebetimi aba bepiem wo asore na se Ghana nyina obi ayi na dusu wo ba wasore dem woni emu ade ye wo mamu no ye beko honum enti ye de wo kan de wonjai kan na na ebinom nso kase woni hweka woni anu aduro bia woni ahonso anu bia na onu mu ye abato ekrampunkom sha wo hye ye mpunu enya de se ebamu ambamu ne percentage of the babonti nyina ne ebia ni wonu ma se fa ye akwamu aye ka se we die abem enti bia de obeka omu ebetie enu ti Ghana for do na say yentwa eye ne nsem no embo eni kwaso obi ade aso ema no woni hweka wo pe eye bibi agina so se de be hu so still wada so wo still nyame ne kasa na still wada so nyame enipa enu ti na wo kasa asem no na woni bibia haship bia enkoso no woni eye anu edro bia wo hono mu a wode ebema eye Ghana for na abusuafo na ebinum so kasem na pio yedinga se nyame na aka kire no am ebia didi kan no ono anya den ama no kwa ama nyame afa no so ene na nkasa mfa abato no na ebia na we die na ebetimi afri nyame etise wa hye nkom na ambam kwampo na no nkire se ne nsem a wo ka no anase de wo ka no eni kwase ye de yaso den ema no yentie enwa asopamu na eno ebia na no ene de Ghana ye nkwaje ebebre anase de ye nimko ye nkanko ebebre abusuafo wutie ye papa Emmanuel Bedu Kobi ne nsem odi etu edwe ya de na nso mitimi aka de afam for the nche ebre e wotuma gh comment section like the videos na share or all the social media platform so that's the name.